Tala lava e nei vaenga o telefou o le si fonga o le laumua. Ua whalawa I tele mai le matua te ma le whai tio ina malosi e le li pāremia ia tui sinave maulu mutotua Christopher Luxon. O se oso whainga na whaia I le teimi o se tau mwhitanga tau o loa le autu Tala I Washington lea sa whaatasi ai le Palestine Amerika ia Donald Trump I le pō o lea stonai. Sa wawe o na ave se mai le I Palestine ia Trump malona whalitua e leo na nā ma leo le puipuinga mai le whaletari malo o le Hilton I Washington DC lea sa whaiai lea whaatasinga tele ina ua langona le pāpāo ni wafana mai ua tau fiai se tau lea sa whaahau penga ina ini la au malosi. Whailo mai le FBI e whapea o le li lea ua tau fia nei ona o lea whalavelave o le tangata ingoa ia Cole Thomas Allen tolus fultasi tau sanga o le soifua mai sa ia mua I whaalia I leo e iai ia se tangata o le whainga maloa Donald Trump sa wha moe iai lana o so whainga le nei. Tō tasi se sui o le vaenga le Secret Service na manua ai I leo o so whainga ma awinane le whale mai mo tongo fitinga ua whaailoa mai fo I leo le United States e wholinga mai e le ai nisi tangata sa fia ai I le fuafuaina o lea o sa whainga. E se tustusinga le li pāre mia o New Zealand I le X sa I a whaali ai I a lea nganga fia e le ia whaina I a le li Palestine ia Donald Trump ma isi o le auwala auria sa iai I lea tau mwhatanga ona o le vavave o ngaio inga leo na atoa ma leo o le puipuinga. Sa whao mawhaina fo I le pālemi o New Zealand o winga mawhainga nei whaatupu whaalabelave e le o se mea lelei mai te tau na matuate e na malosi e aua ne iari e li mai le lumanai. O se ripoti e le mtanga luenga le vai whafo mo he whaataua inga le malo New Zealand na ta umo iai e lātou te le o mautinoa pe sa iai se tangata New Zealand I le tonu o le tau mawhitanga le nei nā ngā iai I le oswhainga e pei o na tātou mōli mawina I le ai o Washingtone. E tele pūlenga mawhainga malo whaitu malo ua mana nao ina ia te le se sao le malo tūru tonu o New Zealand I le toi whaale leia vave o mea ia sa whaalenga ina ma whaatama ia ona o winga lolo wao le tau e pei o nā awhiai nisi vaenga o le tinu u le vai aso ua mawai. O se whautuanga alo ia le mtanga luenga le sio manga whaapele mtanga luenga le pālemia ma le kāpeneta wailoa ai e tusa ma le o te siono pasene o le fua whaata tau o le malosi le tamau a inga o New Zealand po o lona GDP I le tausanga e tāsi e whaalu I ngā ruenga e tali etuai I whaalawe lave whaale natura o se hau whainga lea e lata ina whaalua inai le fua evalesi e whaalu e isi atunu o le laulangi e le leio lātua tina ia e ta ua o OECD countries. Nā ta ua I le neiri poti e whapea e taru mai le tausanga I lua awhe se fulu e ono se fulu wha piliona tā la le tau po le a whai o le se leni na whaalu ai le malo New Zealand I le toi whaale leio ni mea tō tino sa whaale ngaina ma whaatama ia ona whaalawe lave whaale natura na tūla I mai. O le iwas fulufitu pasene o lewa ngā tūpetele sa whaalu I le taliatu ma le toi whaale leio mea na whaale ngaina ai e nā o le toru pasene na whaao ngā mo le whaititia o le tūla ngā whaina mai ni mala o le natura. Te le nuu ma vaenga o le tunuu sa whea ngai ma winga lolo wao le tau ina I tausanga ua tua na e tunei. E le ngata ina whaatama iai whale o le tele o ainga. Ai o whapena fo i ona matua a whaina ai ma ta puni le tele o pis nisi sa whaalenga inai I le ma le tele o mea tō tino e au fiai I a wala te tele whapewa whaatoanga. Mai ua tele pūlenga nuu mai tū ma lo ua iai le manatu ua te tau I le whainga mano tele New Zealand o na sitia le tūlanga o na fiso swani I le tāpena ina leo ni vaenga mo le puipuinga malu o le soi fōmanui o tangata ma nuu uma I le lumanai mai whaafita uli o le natura.
O le so, le o wha moe, e saini ai le minstau he wha atawa inga o Todd McClay e wha iei mosui o le malo New Zealand. Ia le whea ngai ka tau wha atawa inga i le wā ma le malo o initia i le ai o New Delhi le lau mua o initia. O le au malanga le le minstau mo le wha moe o lo awhi ai ma ni sui whai pule mai isi pātii o lo i te tono o le pālemene ma le silia i le tolu se fulu o sui al au whai pisi nisi e New Zealand na la tau tu ua le tino ui le fiafiulas wharai le talawai. Au iai le nei au malanga mai New Zealand i New Delhi o le a awai fo i la tau i se fontanga tele i le vahama le au whai pisi nisi e initia. Lea o le a taita ia whaatasi e Todd McClay ma le minstau pisi nisi ma whalengau si mea le malo initia o Pius Goyle. Whaalia e McClay a ole i malanga. O le mawhai o na maua o le whea ngai le wāma le malo initia o se la sanga tā ua tele mō le ati na e o le tamau a inga o New Zealand. O initia e pei o na silafia e tasi tesi 4 piliona tā la a piliona ia le au whainga o na tangata mai o loo mai tauina le matua tele vave tele ma le whaatupala ia o lona tamau a inga le taimi nei e mauti noa ia le tele o loa ngaosi e New Zealand e mawhai o na whaatawina atu iai i le lumana ai i lalo le whea ngai pei o na wha moe e sainia ma wha mautu i leso i New Delhi. O le whea ngai le nei ua whi ese a iai le whai ngā malo so whaatasi e New Zealand o na e te iai le pātia le New Zealand First pei tai e ui ina iai atu ngalunga o le pātia le Labour ai o lea ua whaai lono lātou langalonga ina o le whenga inga ina ia mawhai ai o na pāsi ai le pāne mene. E tele ma whea lanu la noa ai whina ngalo na whaalia o le mamaru o le tātou tunu ui le ai o Masterton e tu sai o le tautua ma le au nanga le siu whonga le lau mua i le taimi o le whailo inga le au whai ngā ruenga ma le tunu ue lala ma wha amautu ai i lea fo i vaenga o Wellington e lea stona i ua mawai. I lana saunoanga na wha mawhaina i le lipule le fionga ia afumsanga te alu Moresi le tahua o le tapua inga le mamaru o lau whaafonga ai maise o ni o lātou whina ngalo whaalia e tusa o ni awala e sanga whaale leia atini ai i e polo kalame male au nanga le si ufonga le lau mua i aso te itasi. Tō tele le mamalu i tamale i ma whale upolu ai maise o whale tua ma tausi ma le tūpulanga talavau sa mawala wanoa e whaatasi ane ai i lea maftanga sa whaielest ona ai i le hall a lea onga o le Lakeview School. E le ngata i whelafo inga i mata aupu sa wha talanoi nai a sa i fwoi i nai whaailonga na saunia mo e na awai. Sa whai ma tō vāta o rumanga o lea maftanga i whaafianga le whaidia le siu whonga o le Laumua Sound. O le sunga i le awa of Suaswani i asilia la e si mona se montafa sa whai ma whonga o le aso i le whaanga salonga o le Paul Kalame. Ai ina ua tau mawai o le whtalai ngā lofi pō sa whai ma whonga o le mamalua sa moe Masterton e tu sai o lea wha moe. O lona wha ina nei o whailo inga whaapea ua mai a nei o na whaia i le wā o le pūlenga ma le au whainga ruenga le si whonga le Laumua ma le mamalu o le au whafonga na amata i Porirua so ai i a Lower Hutt whaapea ma Newtown. Ai o nisi whailo inga le lumanai o le a whonga i nā tulawa i se taimi mō le silo fia o le mamalu o lo tātou tunu. Ua whaamuta e le toi awa noa le i pālemia ia tui si nawe mauru matotua Christopher Larkson e tala noa ai le Paul Kalame o le tai au le breakfast program a le TV and said po le TV in New Zealand. E lenga te lea ai ua whaia foi ia se whaasea aloa ia a le pālemia e whaasanga lea i le awhainga luenga le TV and said i le tonu o le pālemene. O le fiafiulas froile taruai sa whaailoa atuai alo ia e le ofisa o le pālemia ia lea fuafuanga ma lea whaaiunga i le pūlenga o le TV e New Zealand. O se whaaringa tustusia a le ofisa o le pālemia na ta awai whapea wa iaisa swinga o whaia
o whaasara launga loa ia mai le malo, mo newspaper ma wales whaasara lau ai maise o televise maisi awala office o ta inga. Sa ta ua fo i le whaasara launga, o le a havano peale li pāle mia mo le au whaasara lau e au fiai mo le porkalame o le breakfast o le TV in New Zealand. Ai, o le a le toi whaasalo atoa, o le a fua de tau mai le taimi i le taimi. Sa whaalia fo i le lava whaasara launga mai le ofisa le pāle mia, ia se tūranga le fia o iai o le pātia le National i le tū na lātou whaamatalaina o se winga mani a mionga le Tala whengai ale au whainga ruenga le TV in New Zealand. O le tau fia ai o le whailo inga masani le nei o le pāle mia mo le porkalame o le breakfast o le TV in said, e le o a fia ai ia le ava noa o lo iai mo le li pāle mia i le porkalame o le morning report a le wales whaasera lau o New Zealand, le Radio New Zealand, ai whape ai mo le porkalame a Mike Hosking i le ala leo o le News Talk Sidby i tai au i tasi, o lo o whaawo pēo nā wanoa le pāle mia mo ia porkalame lua. O le whaamamunu ai o le li pāle mia mo le porkalame le nei o le TVNZ, o se whaai unga uwhaia ai le 11 nei tāluana tō fia le tamaita i ingo i a Tova O'Brien, le asanga rue la tamai nei le whaalapuputonga le News Hub, e vea mastasi e whaafoina i le porkalame le nei o le breakfast a le TV New Zealand. I leisi vahenga o le tātou tala, e te olua te ngata na whano le soifua i le whaalawelave na wheto a iaini ta awale se lua i le ai o Rotorua i le tai hao le sā. Na umi se teimi o tāpuni aife maranga ingo ta awale i le vao le ala telenu me le tolus furuono ma le awale ingo o le Leonard Road a o whaia ngā luenga masani e le leo mo isi au nanga fisoswani i lea whaalawelave. Whailo mo iai le lita ita i le leo o Logan Marsh, o loo masalomia o se tasi o ta awale na a fia i le whaalawelave le nei, na oso ese mai le i tuwala sa iai, ai so po ia le leina o ngā tonu o le tele, pei tai o loo whaia pēr suenga e whaamautu ai le mafuanga. Ta awai e le li le leo, wana o le tasi leo le mau whaalawelave tau ta awale, na tu tupu i le tu malo le nei o le Bay of Plenty, i le vai aso ua tuana i tu nei. Sa ia whaamamawhaina mai iai ma lapata inga mo awe tawale uma. Ina ia whaaite te mawhaata ua le songa le mui lungo le awala. I le nei taimi a o whenga iai ma le aso malo lo o le Anzac i le nei tau sanga. O lea ua toi te tala le awa le telenu me la tolus furulima i le ai o Gisborne, le ana tāpunia ona o se whaale tonu sa liputia mai i Waikura, le ana iai se solo ele i se taimi ua mawai. O le pō lest ona i le ana tāpunia ai i a le vaenga o le awala i le vāo pō Taka ma le Hicks Bay ina ua whautuaina e insinia. O le taimi nei la o le ua toi te tala le vaenga o le awala mō na o tā vale la iti. Mai ua whautua i nai e le pūlenga o tāwale awhi i awe tāwale ina i alu ma le whaaitete i le vaenga o le ala tele. O le mamawhauti munga le vai aso taruai i le vaenga o Gisborne, sa mai tau i nai le iai useisi solo i le Waikura, le sa tāpunia i a Januari, ona o se solo ele tele na mahfua mai le whana a fiai i le vaenga o New Zealand. O le fuafuanga e peo na whaelo mai e tāpunia le awala i le tūrai ono le fiafi a e toi le tala i le fitu i le tai ao mō whe malanga inga masani. O le a whaavo pēo na tapuni le awala i le pō a o whaia ngā ruenga o loo manamia mō le whaale leia. E valu se lau wafe tā lale vai ngā tupe ua whaamoe moe le malo New Zealand e inivesi i le toi whaale le iai o se vaenga o wala e whaapitoa mō wila vili vai, le New Zealand Cycle Trail Network. Whaelo mai e whapea o le se leni e whaapitoa i le whaale leia o ni awala de tele se tolu, e au fiai le Hauraki Rail Trail, whapea le Waikato River Trail, ma le Great Taste Trail e li tūmalo tā se mane. Whaalia le tamaita i min stau tūlisi o Louise Abston e whapea e tā ua ia le langolagoina o business nei e whaanganga mō tūlisi
ina ia sanga whaato sina mai ai tu lisi ma tangata tā whao e fia whao ngā ina ia awala i tonu New Zealand. Na ia tā ua o le toe whaale leia a toa o ia awala e mautinoa o le awhiso soni tele i lati na e tu lisi nuu mai tu malo i tua mai o le a langolongo i nai ma business la iti ia e whao ngā e tu lisi ma tangata tā whao e a sia tu iai i ia vaenga o le tunu. Whailo mai fo ele minsta o le fo i ua pasia se vai ngā tupe e veso soniai i le maketi ina le leio vaenga o le motu i mātu i ia sai longo nā whaina i tu langa whaale tonu o le tau i le masina o Januari. O le veso swani e au fi ai le 5 ave Tala mo le tumano Haraki ma le Coromandel ma le 10 ave Tala mo le tumano o le Bay of Plenty. Ta ua fo i le minsta e siri atu le 2 miliona la fa ingo tangata e la tau te whaongaina a wala e luas futolu mo wila vidi vaio New Zealand le tau sanga e tasi e maua mai ai le vai ngā tupe tu sa ma le tasi te si lua walu piriona tala mo le tamao a inga o nuu mai tu malo i tua o New Zealand. E ta alonga i neti polo sa mata ina le malo le au le Southern Steel i le la ta'alonga i Aukilani ana po ma le au le Northern Mystics. O ai le ta'alonga e 5 fitu le Steel ai fast fuono le Mystics. Ua lua ai manu malo le au le Steel ma iana ta'alonga todo le ta'amusanga o lo whanga solo le teimi nei. Sa ilongo na mata ina ia le ta'alo le tamata ai o alia dan le ana sao umana tongi e fast fitu i le mama ma wai ona ai e fast fulu ma le fitu. Ua se e atua i nei la le au le Southern Steel i le tūranga lua i le whaaso longo au le ta'amusanga neti polo o loo whaanga solo i nei teimi. O le au le Mainland Tactics le o loo iai le tūranga mumua ua tolu o lātou malo e mai tā longa e tolu ua uma. E laka pi whaare wāo malo nei tupāta mai tai ua toi manu malo ai le au New Zealand o le Black Ferns i le ipu o le ta'amusanga le whaingoina o le Pacific 4 ina ua malo i le la ta'alonga ma le Wallaroos a Australia le whaingoa le vai aso. O ai o le ta'alonga i le Sunshine Coast i le Astonai whaase fulu New Zealand ai 5 Australia. Ta ua whapea o se amatanga le leilea mo le tamai taiwhaia o ngā uru fau o i nei o le aua le Black Ferns o Whitney Hansen. E ono si koa le Black Ferns na maua i le tālonga e au fi aisi koa e lua a le alo Sāmoa i a Asia leti i inga. O le tolus furua i lea o manu malo sa o le Black Ferns i le aua le Wallaroos a Aotearoa ma ua tu maua i pea ia i la tau le ipu o le O'Reilly Cup. O isi au le tamasanga o le Pacific 4 e au fi ai Kanata ma Amerika ia na manu malo umai le Black Ferns le la ua toe mawai a New Zealand ia le ipu i le nei fo i tau sanga. Whaiunga lea o le nei vaenga o telefou.